Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapu tagpadaan na bartag damaya kan Carlos, at dangarun na pasama kadakwada. Nakipagyan ni Carlos iti silid ni Maya. Idi agangay, aburido ni Maya, gapu iti kinairesponsable ni Carlos, nang runa, tagdadagsanan daytoy. Iti sabali abangir, nalpasan ti panag-training ni Helen. Kat na nga bang matiinana, iti massage clinic, apag masahyan na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay italawas anapaulwan. Massage clinic, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasa uti may sa nagpamasahe, nga da ka no massage clinic di tabalasiw ti kalsada, nga nangina ka no ti awat na, nang. Kasta ka di. Itangami na panawan, sa pulan ti tao tinalaka. Tanangin na amin agagatangan. Sapay kumat, tag na nayon akas to'y ti umay agpamasahe, nang. Basta nasingpet ka kadag iti umay agpamasahe, kan saya atem ti trabahom, sublianda ka, anak ko. Talaga akasta ti aramidag, takasta ti imbaga ni sister arumbang nga aramidan, nanang. When numayat ti serbisyom, kayat nakalakit di ti tao. Amin da kita'y nagpamasahe, ibagada nga agsublidan to ka no. Ay na, Helen! Damag kung adu ka no ti customer mo iti massage clinic mo. Kasapulak gayam ti aglinis, kan mang sukat ka dagiti abong ti kama pag mas masahyan mi iti kadwak. Kayat mo ka diti umay, tatangdanan ka mat. Uy, kayat ko tawan matrabaho. Tumultulong aklaan nga agla ko ijay tiyangge. Ay na, ngamawan mo tangdan ko. Alangan mo tatangdanan na kaninanang mo. Ay, sige, umayak. Tapno at damat makuna at trabaho. Ay na, assistant ti masahista. Ay, saan akatulong, ta saan aklas. Ano kayat mo? Di oray awagan ka iti manager. Huh? Ay, saan mo't abagay ta saan asya ti akin kukwa? Ay na, si Kamat. Assistant laangan, mayatan. Mangrugi ka nga rin ton bigat. Kaasimat ni nanang, no isupay lang ti umay agdalos. Jakmat ngamin makita, tauray siya kumati agdalos. Ay na, saan kan nga agliday? Taaddaak mat apara dalos. Ay este, assistant ko na kuma. Ay na, adumat nga agpaiso tinataangan nga umay agpamasahe. Ay, dagiti nasakit, tisikat kan bukot da. Ado pa'y ti balikbayan agalante amang tad ititip. Ay na, mabiit ka ama kaurnong no kastoy laeng. Ay na, nagswerte kan gayam. Basit pa'y ti urnong ko. Taigatang mi kaninanang iti bakanti alote di taasidag. Anya? Uy, makagatang ka pa yan iti lote. No lakat agtultuloy nga ado ti agpamasahe kan agpailot. Ay na, nagpartak ka adumuras no kasta. Nalabas matday ta dumuras ako nam. Saan kit din? Ay, mano ti nagpamasahe nagmalam? Pati pa'y nasakit ti saka na anataangan. Umay da agpailot. Jak nga rod ni namnama akastoy kaado ti umay agpailot. Ay na, mayat ka nung amin ti panagilot mo. Kasta tinangag ko nga ibagbagada. Maya, apaya di ka matagaw-awidan. Nanang, pangasim, umay ka kuma dito ospital. Awan ka duwak dito, oy. Anya tinapasamak mo, apay nga da ka dito ospital. Aga nakak, nanang, umay ka kuma, kasapulan ka. Aganak? Ayan dakin putot dita anak mo. Apay adi nakakaduan dita. Di pa'y matsimang pat, nanang. Pangasim ta umay ka. Marigatan na kaganak.
Sinalbag day ta lalaki. Idagragsak kayo, kadwam. Itatagregat ka, ang may ka. Apay adi mo awagan. Saan matamawagan, nanang? Umay ka kuman, pangasim. Sinalbag kit ni. Ayan day ta lalaki. Makapasuron! Kunak man no agad adal ka. Takunam nga agbalin ka a midwife. Ngam saan mat gayam, ta illegal wife. Ni, apay ko mga illegal wife ngay nanang. Apay, legal nga rod ti panagtipon nyo no asino man day ta apilato. Nanang saan apilato? Ni Carlos. Carlos no Carlos. Ngam pilato para kanyak. Tapututan na ka, adi yu pa'y imbagbaga kanyak. Ita lang nga ibagam, taaganakan. Pestek di, ay ipungot ka kumakal. Pakawanin nakmat na nanang. Saan kayon nga gungat? Pangasim, pakawanin dakon. Ay na, nagsakit ti tiyan ko nanang. Matayak sa iti sakit. Ay, anya pa'y ngay. Kunak no may santo a midwife ti anak ko. Saan mat, ta wife kunak manen. Sapay illegal. Ne, Sofia, sigamot gayam day tamasabat ko. Naggapuam ka di. Nagapuak man iti ospital. Ospital? Asino tina-ospital? Ay, kwa. Daytay, saan mo nga maamu daytay? Napan ko lang binisita. Kasta ka di? Sige, tamapanak mat di ta parlor ko. Sige, tagawid akmutan. Ay, madamag ko man gayam. Apay akas lang masursurun ka. Adda ka di parikot mo? Ay, awan. Adala na panunot ko. Ang awan anyaman na daytoy. Agpada kayo matanala daw asimang pait. Inuray ko ni Helen. Tadapay ngamin ti agpapailot kan ko na. Tatang. Mala, aginan na kayo nga rudain sakbay amangan tayaw. Nakaluto akaon. Tatang. Nasingpat kat ni Lolo. Agluto no mala daw ta sumangpat. Talaga kasta ni Lolom. Awan ti kasken ko na iti kinasingpat. Tapasablo gandak pay mate. San apasablog day jay, Lolo? Agpay sumat nasingpat kayo. Uray da kayo mat nga agina. Nasingpat kayo, mate. Imala kami kan ka, Lolo. Nasingpat ka, iso nasingpat kami, mat. Ala, agina na kayo nga rudain. Tayin na kun agidasar iti pang malmantayaw. Imay ka din ti ama ti anak mo. Imawag nanang. Awan ka no ti signal iti disung ayan na. Adda ngamin nangarkila iti van nga iman maneho na. Kasano ti babayadam dito ospital? Pakibayad mo basitan ananang. Awan ngamin imbati na kanyak akwarta. Saan pa'y nagpasada? Pinaay mo lang arudan ti arap maap ko para kan ka. Ita, siyak pa'y ti mamules tiyang gapo iti aramid yo. Nanang, ipagpagapumla ko man iti ubing. Apo kong ti ubing. Jak inarapaap ti maadaan iti apo ko, anasapa. Ni nanang. Agpay sumat, ipanpanakkel ko. Ama daanak iti anak adi adal. Angam saan mat, taapo ti inted mo adi na oras. Damat ibit ti maladaga. Nagbasngay kagaya man? Anya ti klasim nga ma. Naganakak ngawan ka. Nagawid itay ni nanang. Tawan mang pakan ka dagiti dingon na. Kastala di. Napatpatag nga ro ti dingwan na. Ngamsi ka nga anak na. Agtal na ka. Gaputa iso tinang bayad. Iti bayadam ko ma iti ospital. Uray masursuron. Binayadan na. Tawan kamat amang bayad. O di thank you. Thank you. Ta binayadan na. Kat, anya nga iti ko nanay. Di nakita na ti apo ko na. Saan anaragsak?
Ta imbes ka nung agbalinak a midwife. Saan? Taapo ko ti intad ko. Saan na balya? Siguro, maragsakan to, inton dumakailan, ti apo ko na. Kaano ta ka di nga agkalay sa? Basta, inton to. Nanang, ituloy ko man ti agadal. Ituloy mo no adda kwarta mapagadal mo. Ken no adda agaw awir iti anak mo. Sikan ati agawir, nanang. Dinak ibibiyang, ta idi pagad-adalan ka, sa bali ti inubram. Sige matan ananang, pangaasim, igaid kon ti agadal. Napukawan ti ganas kong agpaadal iti kaskan ka. Ibagaman kin ni Pilato, tapagadalan na ka, no kayat na. Pangalaan na ngay iti pangpaadal na kanya. Idi pa'y lakumaan na panunot mo da ita. Nagsayaatan kumatibiyag mo, no makaturpos ka nga umuna, sakbay nga aggantil ka. Ha, sa bali mo ngamin aramid mo. Si kamot day tamasabat ko, Ben, nagapuam. Nagapuak iti balay ti gayam ko, nga amok. Anya ti kayat mo asawan? Gayam mo ti amom? Diyo ka di pa'y amo? Siyak ti assistant ni Helen, iti massage clinic na. Massage clinic kunam? Adda ka di massage clinic, jay bulag? Oy, very true, nana. As in, massage clinic. Ay no, ado ti mapmapan a tao. Isu nga inalanak, nga assistant na. Adda ka di sweldo? Uy, syempre mataan, nana. Ay na, magnaayamot tilugan no awan gasolina na. Kasta ka di. Ay, wan gayam. Apay asaanan nga agaw-awid ni Maya dito lugar tayo? At damot itay bigat. Jaklaan mo no nagpakabisera manan. Di mo la matultulad ni Helen. Kasjay ka kumamat. Anya ko matituladak kan kwa na. Ti kinalaing na nga aglaba. Naudi kan iti damag. Addan massage clinic na tapnam mo. Nadurasan ti biyag na. Pag ko naamot anadurasan ti biyag na, nanang. No saan anaduras? Di na ko mainala ni Ben nga assistant na. Assistant? Nakadamagan nyo mat. Imposible data. Imbaga mismo ni Ben kanya. Saan nga taalastog dayjay abakla? Saan mat nga agulbud dayjay abakla? Awan pa'y nadamag ko nga inlastog na. Hay, jak mamati ati may sa abulag kat dumuras tibiyag na. Kunak man no, agyan kayo ni Jebalayo. Kayat mo kading agyan kami iti anak ta, ije balay mi? Isungarod adamdamagag. Tanusaan kayo nga umay dito yan. Mangalak iti sabali akadwak ditoy. Ta, asino kumati alaam akaduam aber? Nagado a babae di tamayat. Pakitaham lang iti kwarta. Sumurot dan. Di mo pa'y maaramid ti pagrebangam kada kami nga agina? Kayat mo manan ti mangikabalay iti sabali? Ha? Anya pa'y lang nga pagrebangan na ti kayat mo. Talaga anak kurang ti utak mo. Tadi mo amo no anya ti kunak a pagrebangam. Nabayadan tan ti bakante alote iti asidag ti parlor kan massage clinic. Anak ko. Agpatakder ta ka din iti balay ijay, nanang. Nayunan tapay ti urnong ta, anak ko. Imbagkat tay saan ta nga agkurang inton mairugi a maipatakder. Sige, nanang. Inton malpas ti maipatakder, ialis na ti parlor kan massage clinic. Tapno santan nga agabang. Mabiitin a mapasamak dayta, anak ko. Imbaglakit din, taado ti umay iti massage clinic. Dakkel ti naitulong kadata ni Sister Elisa. Pudno dayta, nanang. Awan daytoy apag sa pulak, no saan agapukan kwa na.
Nakaumay ka mo dito training center, tata. Umay kayo ikan iti prutas kan natnatang, sister. Agyaman kami unay, tata. Kat, kumusta mo't ni Helen? Adan massage clinic na, sister. Ado ti umay nga agpamasahi kadakwada. Kadakwada? Asino ti kadwana? Daymet lang nag-training ditaw, sister. Tagay day kabangibang apuraok. Amo kon, tata. Pada namat lang anasingpot day jay. Isu ti kadwana nga agmasmasahi ijay. Maragsakan nak. Tamaya tinagbanagan ti tinulungan mi, tata. Katagyaman kami unay, sister. Dakkel ti na itulong mau iti apo ko. Agriring ti cellphone ni Carlos. Ngam adda pa ilay jay ba niya? Alaot man ti cellphone na takita. Nagan ti babae ti umawawag. Masino day tao babae? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ti seryetay itaalawas a napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.